Muri Mozambique abaturage babyukiye mu matora ya perezida n'ay'abadepite. Byitezwe ko ishyaka Frelimo rimaze imyaka 49 ku butegetsi n'ubundi ari ryo rizatsinda amatora. Icyifuzo cy'abadepite bo muri Kenya cyo gukura icyizere kuri vice president Rigathi Gachagua ubu kiri muri Sena nyuma y'uko inteko imushinje gukoresha nabi umwanya arimo wa politiki ku buryo budasanzwe. Abashinzwe ubuzima muri ONU bavuze ko Uburundi, igihugu cya kabiri muri Afurika cyibasiwe n'ubushita bw'inkende, gishobora guhagarika iki cyorezo mu gihe cy'ibyumweru kiramutse cyongereye ubushobozi burimo kumara abarwayi ubwoba batinya kwivuza. Perezida Joe Biden yahagaritse urugendo yagombaga gukorera muri Angola kubera ikibazo cya serwakira yahawe izina Milton. Ntabwo hatangajwe igihe azasubukurira urugendo, yari yarasezeranye mbere y'uko manda ye irangira. Dar es Salaam niyo parike imwe rukumbi yo muri Somalia itanga ishusho idasanzwe y'ibinyabuzima ku baturage b'iki gihugu cyayogojwe n'amakimbirane. Iyi parike imaze imyaka 10 yabaye nk'ikimenyetso cyo kwihanganisha abaturage bamaze igihe badatekanye.